Abanyamakuru rwashitamira izuba kitebe cya polisi nakuru umugambizi wa polisi SSP Fred Nanga yahiga abanya-Uganda kugira obuteka abo kuba ebitongole bibo kwerinda biri bikora umurimo gwabyo eggwanga era tweyongera okunyweza obumu mu kulwanyisa ebikola eby'obutujju ne bwe banakola obulumbaganyi bwonna bwonna obw'entiisa obutali bwa buntula ku bulamu obw'ekikambwe obwenkaniddewa kino tekigenda kuviirako ggwanga lyaffe Uganda okunafuwa mu kaweefube ow'okulwanyisa ebikolwa eby'obutujju mu ggwanga. SSP Fred Nanga yagira ngo bwahati polisi iri hamurimo gwo kwereza abantu embiri y'abana babo kandi bwahati batigazaho embiri y'abana babiri bonka. 25 twasobodde okuzuula bannannyinibo era nga mu betulina mulimu Muhindi wa Palya myaka 25, Kiza Kabugorozet 15 wa buwala, Kamala Russia Rusia myaka 15 n'abadde muwala mu senior 2, Kule Martin 22, muvubuka mu senior 3, Masereka Eriton 17. Omulingo ngogumwe Nanga yashoborora ku polisi yakwatira abantu abarukwingana 20 okugiyambaho mu kucoondooza. Teebereza okuba nti bayina akakwate oba nti bayina akakwate oba balinganga bambega abazze bakolagana n'abayekera abasukka mu 2 betwakakwata bali ku Poliisi Kasese. Atiyo nko kushoborora ku gavumenti ekiriyo nejanja babana abatungira obutabwa mani ngukanda bakubaraheze kukirana baza kuyambaho polisi mu kucoondooza. Nanga enjira yagira ngundu bagezaho gukora ekiri kubasika cyona kurebekangu bamanye umuhendo gw'abana bahambirwe. Aituri gambra bamba gavumenti abatari bamwe na bamwe nibagenda nibatahira amakaga tungire bizibu beitoteireho no kugumya icyanga cya Kasese. Omulingo ngogumwe abantu baferirwa abana babo nibagenda mu meisho no kuzika. Amakuru aga gasha kwa Ronald Ngabirano awa Sky TV agenshonga. Ebare munonga Ronald